Assalamu alaikum, dobrodošli u 12. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedije muslimansku zajednicu. Ovaj video započinjemo sa pričom napadi nevjernika poslije bitke kod Rova. Arapski saveznici vratili su se iz bitke kod Rova poraženi i potišteni, ali su još uvijek mislili da imaju nadmoć i da su muslimani u manjini, te da mogu kad god imaju priliku uhvatiti pojedinačne muslimane, tući ih i ubiti. Nadali su se da će napadima na pojedince izbrisati svoj osjećaj poraza. Zato su ubrzo poslije bitke počeli napadati muslimane u okolini Medine. Neki muškarci plemena Fazara jašući na kamilama napali su muslimane blizu Medine. Ukrali su kamile koje su našli u tom dijelu, ubili su pastira i zarobili žene, te pobjegli s plijenom. Jedna žena je uspjela pobjeći, ali je grupa Fazara uspjela odvesti jedan broj životinja. Mjesec dana kasnije grupa plemena Ghatfan napala je sa sjeverne strane u nastojanju da od muslimana otmu stado kamila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Muhameda bin Muslima sa 10 ashaba na konjima radi izviđanja i radi zaštite muslimanskih stada. No neprijatelji su postavili zasjed u grupi muslimana i napali su ih. Mislili su da su ih sve poubijali, međutim Muhammed bin Muslim je samo bio u nesvijesti. Kad se osvijestio, pribrao se, vratio se u Medinu, obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao kako su svi njegovi drugovi ubijeni i kako se samo on vratio. Nekoliko dana kasnije poslanikovog izaslanika su na putu za rimski glavni grad napali i pokrali ljudi plemena Džirham. Mjesec dana kasnije Benu Fazara je napao muslimanski karavan i otišao s velikim plijenom. Moguće je da ovaj napad nije bio podstaknut religijskim protivljenjem. Benu Fazara su bili pleme pljačkaša koji su pljačkali i ubijali svakoga. Jevreji Khajbara, glavni faktor u bitci kod Rova, također su bili odlučni da se osvete za tako strašan poraz koji su podnijeli u ovoj bitci. Išli su naokolo i huškali plemenska naselja i službenike države na rimskoj granici. Pošto arapske vođe nisu bili u stanju da otvoreno napadnu na Medinu, spletkarili su sa Jevrejima da život muslimana učine nemogućim u cijeloj Arabiji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se međutim još nije odlučio za konačnu bitku. Mislio je da će možda arapske vođe ponuditi mir i građanski rat se završiti. Slijedi priča poslanik odlazi za Meku sa 1500 drugova. Tokom ovog perioda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao viziju koja je ovako spomenuta u časnom Kur'anu. Ako Allah želi, vi ćete sigurno ući u časni hram u sigurnosti, brijući svoje glave i podrezujući kosu, i nećete imati straha. No on je znao ono što vi niste znali. On vam je zapravo uz to odredio blisku pobjedu. Sura 48, ajet 28. Znači, Bog je odlučio dati muslimanima da uđu u prostor Kabe u miru. Obrijanih glava i podrezane kose. Ovo je neophodno za hodočasnike Kabe i bez straha. Ali muslimani nisu znali tačno kako će Bog dati da se ovo dogodi. Osim toga, prije nego što muslimani obave svoje hodočašće u miru, trebali su imati drugu pobjedu
prije pobjede obećane u viziji. U ovoj viziji Bog je predskazao konačnu pobjedu muslimana, njihov miran marš u Meku i osvajanje Meke bez upotrebe oružja. No Bog nije obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem o stvarnoj interpretaciji ove vizije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razumio kako je to značilo da je muslimanima od Boga naređeno da odmah krenu u obilazak Kabe. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem interpretacija ove vizije postaće povod pobjede pri ruci obećane u viziji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naime prema ovoj viziji odmah planirao marš prema Kabi. Oglasio je muslimanima viziju i svoju interpretaciju toga i tražio od njih da se pripreme. Vi ćete ići, rekao je, samo da obavite obilazak Kabe. Zato tamo neće biti demonstracije protiv neprijatelja. Kasnije, u februaru 628. godine, 1500 hodočasnika, predvođeno poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, krenuli su na put za Meku. 20 konjanika otišli su na određenu udaljenost naprijed da upozore muslimane ako bi neprijatelj pokazao znakove napada. Mekanlije su uskoro imali izvještaj o ovom karavanu. Po tradiciji je obilazak Kabe stara praksa. Ona nije mogla biti uskraćena muslimanima. Oni su jasno najavili da je svrha njihovog marša da obave tavaf, obilazak Kabe. Ništa drugo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio svaku vrstu prepirke i svađe. Uprkos ovome, Mekanlije su se počeli pripremati kao za oružani sukob. Na sve strane su postavili odbranu, pozvali su okolna plemena u pomoć i izgleda kao da su bili odlučni da se bore. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao blizu Meke, obaviješten je da su Kurejšije spremne za bitku. Bili su odjeveni u tigrovu kožu, uz njih su bile njihove žene i djeca. I svečano su se zakleli da neće dati muslimanima da prođu. Tigrova koža je bila znak divlje odlučnosti za bitku. Muslimanima se ispriječila kolona Mekanlija koja je marširala na čelu svoje vojske. Od ove tačke muslimani su mogli krenuti naprijed samo silom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je međutim bio odlučan da se ni u kom slučaju ne bori. Zadužio je vodiča da muslimanima pokaže drugi put kroz pustinju. Predvođeni ovim vodičem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi stigli su do Hudebije, mjesto blizu Meke. Poslanikova deva je stala i odbila da krene dalje. Deva je izgleda umorna, o Božji poslaniče. Bolje bi bilo da je promijeniš, rekao je jedan ashab. Ne, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Deva nije umorna, izgleda da Bog želi da stanemo ovdje i ne idemo dalje. Zato predlažem da se ovdje utaborimo i pitamo Mekanlije hoće li nam dozvoliti da obavimo hodočašće. Ja ću, na primjer, prihvatiti bilo koje uvjete koje izaberu Mekanlije. Mekanska vojska u to vrijeme nije bila u Meki, nego su otišli izvan na određenu udaljenost da se sretnu s muslimanima na glavnom putu za Medinu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio, mogao je odvesti ovih 1500 ljudi u Meku i uzeti grad bez otpora. No on je bio odlučan da samo obavi tavaf Kabe i to samo ako Mekanlije odobre. On će pružiti otpor i boriti se s Mekanlijama samo ako oni počnu bitku. Zato je napustio glavni put i utaborio se na Hudebiji. Ove vijesti su uskoro stigle do mekanske vojske koja se onda vratila i zauzela položaj blizu Meke. Onda su Mekanlije poslale poglavicu po imenu Budail
da pregovara s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je Budailu objasnio da su on i muslimani samo željeli da obave tavaf, obilazak oko Kabe, ali ako Mekanlije žele da se bore, muslimani su spremni. Onda je Urva zet Ebu Sufjana, mekanskog komandira, došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On se je ponašao krajnje neuljudno. Nazvao je muslimane skitnicama i izrodom društva i rekao da im Mekanlije neće dozvoliti da uđu u Meku, ni po koju cijenu. Sve je više Mekanlija dolazilo da razgovaraju i zadnja stvar koju su rekli je da ove godine neće dozvoliti muslimanima da obave tavaf oko Kabe jer bi oni time bili poniženi. Naredne godine možda će dozvoliti. Neka plemena koja su bila u savezništvu sa Mekanlijama nagovorili su mekanske vođe da dozvole muslimanima tavaf. Na koncu to je bilo jedino pravo koje su željeli. Zašto da budu zaustavljeni još i od ovoga? No Mekanlije su ostali nepopustljivi. Na to su plemenske vođe oko Meke rekli da Mekanlije ne žele mir i prijetili su da će se razdvojiti od njih. Mekanlije su iz straha željeli postići sporazum s muslimanima. Čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, Mekanlijama je poslao Osmana radijallahu anhu, koji je kasnije bio treći halifa islama. Osman je imao mnogo rodbine u Meki. Oni su izašli i opkolili ga i ponudili da će mu dozvoliti tavaf, ali su proglasili da to neće dozvoliti poslaniku do naredne godine. Ali, rekao je Osman radijallahu anhu, ja neću obaviti tavaf bez mog učitelja. Osmanov razgovor s poglavicama Meke se produžio. Raširile su se glasine da je ubijen. To je stiglo do ušiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na ovo je poslanik sazvao sahabe i rekao: život izaslanika smatra se nepovredivim među svim nacijama. Čuo sam da su Mekanlije ubili Osmana. Ako je ovo istina, mi moramo silom ući u Meku. Kakve god da budu posljedice. Poslanikova ranija namjera da uđu mirno u Meku morala je biti promijenjena pod izmijenjenim okolnostima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio: neka istupe i daju zavjet bejata na mojoj ruci oni koji svečano obećaju da neće, ako budu trebali ići dalje, okrenuti leđa osim kao pobjednici. Jedva da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio govor kad je svih 1500 ashaba ustalo i skočilo jedan preko drugog da drže poslanikovu ruku i dadnu zavjet bejata. Ovaj bejat je imao posebnu važnost u istoriji ranog islama. On je nazvat bejat pod drvetom. Kad je primio zavjet bejata, poslanik je sjedio pod drvetom. Svaki od onih koji su dali zavjet ostali su ponosni na to do kraja života. Od 1500 prisutnih u ovoj prilici nijedan nije ostao po strani. Svi su obećali da se neće vratiti ako muslimanski izaslanik bude ubijen, da će ili prije akšama uzeti Meku ili će svi umrijeti boreći se. Davanje bejata nije se ni završilo kad se Osman radijallahu anhu vratio. Izvijestio je da se Mekanlije nisu složili da dozvoli muslimanima obilazak do naredne godine. Odredili su svoje delegate da potpišu ugovor s muslimanima. Uskoro poslije toga je Suhejl, poglavica Meke, došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sporazum je postignut i potpisan. Slijedi priča ugovor na Hudebiji. Glasi ovako: u ime Allaha, ovo su uvjeti mira između Muhammeda sina Abdullaha i Suhejla ibn Amra, izaslanika Meke. Neće biti borbe 10 godina.
Svako ko želi da se pridruži Muhammedu i uđe u bilo koji sporazum s njim, slobodan je da to uradi. Svako ko želi da se pridruži Kurejšijama i uđe u bilo koji sporazum s njima, slobodan je da to uradi. Ako mladić ili onaj čiji je otac živ ode Muhammedu bez odobrenja svog oca ili staratelja, bit će vraćen svom ocu ili staratelju. No ako bilo ko ode Kurejšijama, on neće biti vraćen. Ove godine će se Muhammed vratiti, a da ne uđe u Meku. Ali naredne godine on i njegovi sljedbenici mogu ući u Meku, boraviti 3 dana i obaviti tavaf. U toku ova 3 dana Kurejšije će se povući na okolna brda. Kad Muhammed i njegovi sljedbenici uđu u Meku, neće imati oružja, osim mača u koricama koji putnici u Arabiji uvijek imaju uza sebe. Buhari. Dvije interesantne stvari dogodile su se u toku propisivanja ovog mira. Nakon što su uvjeti bili dogovoreni, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je započeo diktirati ugovor i rekao: U ime Allaha milostivog darovaoca bez tražnje samilosnog. Suhejl je prigovorio i rekao: Mi znamo Allaha i vjerujemo u njega, ali šta je ovo milostivi darovaoc bez tražnje samilosni? Ovaj ugovor je između dviju grupa, zato religijska vjerovanja obiju grupa trebaju biti poštovana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmah složio i rekao pisaru: Samo napišu u ime Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda nastavio diktirati uvjete ugovora. Početna rečenica je bila: Ovo su uvjeti mira između ljudi Mekke i Muhameda, Božijeg poslanika. Suhejl je ponovo prigovorio i rekao da smo te mi prihvatili kao Božijeg poslanika, zašto bismo se borili s tobom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio i ovaj prigovor. Umjesto Muhammed, Božji poslanik predložio je da piše Muhammed sin Abdullaha. Pošto se poslanik slagao sa svim što su Mekalije predložili, ashabi su bili uzrujani zbog poniženja. Krv im je počela ključati i Omer radijallahu anhu, najuzbuđeniji od svih, otišao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao: O Božji poslaniče, zar mi nismo u pravu? Zar nam Bog nije rekao da ćemo obaviti tavaf Kabe? Jeste, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zašto on da ovaj ugovor i zašto ovi ponižavajući uvjeti? Istina, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bog je preskazao da ćemo obaviti obilazak u miru, ali on nije rekao kad. Ja sam prosudio da će biti ove godine, ali ja mogu pogriješiti. Mora li to biti ove godine? Omer radijallahu anhu je zašutio. Onda su drugi ashabi iznijeli svoje prigovore. Neki od njih su pitali zašto su se složili da vrate ocu ili staratelju mladića koji se pridruži muslimanima bez istog uvjeta za muslimana koji se pridruži Mekanlijama ili ode njima. Poslanik je objasnio da u tome nije bilo štete. Svako ko postaje musliman, rekao je, čini to zato što misli da je islam istinska vjera. On ne postaje musliman samo riječima ili slijedi običaje. Takva osoba će širiti islam gdje god ide, no osoba koja se odmetne od islama više nije od koristi, bolje je da ode negdje drugo. Ovaj odgovor poslanika sallallahu alejhi ve sellem zadovoljio je one koji su sumnjali u mudrost poslanikovog postupanja. Ovo je odgovor za sve one muslimane koji misle da je u islamu kazna za odmetanje smrt. Da je u islamu propisana smrtna kazna za odmetanje, onda bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem insistirao da se svaka takva osoba vrati da bi bila kažnjena za svoj grijeh. Kad je ugovor zapisan i stavljeni potpisi strana,
sin Suhejla, mekanskog opomoćnika, pojavio se pred poslanikom, vezan, ranjen i izmoren. Pao je na poslanikove stope i rekao: O Božji poslaniče, ja sam musliman u srcu i zbog svoje vjere sam morao podnijeti ove teškoće od svog oca. Moj otac je bio ovdje s tobom, ja sam pobjegao i uspio doći tebi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije govorio kad se Suhejl umiješao i rekao da je potpisan ugovor i da on mora ići s njim. Ebu Džendal je bilo mladićevo ime, stajao je pred muslimanima. Brat braće, očajan zbog loših postupaka svog oca. Poslati ga natrag bila je obaveza koju nisu mogli podnijeti. Izvukli su svoje sablje i izgledali odlučni da umru ili da spase svog brata. Ebu Džandal je lično zaklinjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu dozvoli da ostane. Hoće li ga poslati natrag tiranima iz čijih je kandži uspio pobjeći? No poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio odlučan. Rekao je Ebu Džandalu: Poslanici ne krše svoje ugovore. Mi smo sada potpisali ovaj ugovor. Na tebi je da podnosiš sa strpljenjem i da se uzdaš u Boga. On će sigurno osigurati tvoju slobodu i slobodu drugih mladih osoba kao ti. Nakon što je potpisan mir, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Uskoro poslije toga je drugi mladić iz Mekke koji je primio islam, Ebu Basir, stigao u Medinu. No prema uvjetima ugovora njega je poslanik također poslao natrag. Na putu kući on i njegovi čuvari morali su se boriti. U toku bitke je ubio jednog čuvara i tako uspio pobjeći. Mekanlije su ponovo otišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prigovorili: Ali, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi smo vam predali vašeg čovjeka. On je sada pobjegao iz vaših ruku. Nije više naša dužnost da ga tražimo i ponovo ga predamo. Nekoliko dana kasnije jedna žena je pobjegla u Medinu. Neki od njene rodbine došli su za njom i zahtijevali njen povratak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio da je ugovor nalagao izručenje muškaraca, a ne žena. Tako je odbio vratiti ovu ženu. सब का हबीब आका अनवार रिसालत है जिसकी चमन्ना